دنهادا باشێک بە تەمامی هاتیە کۆنتڕۆلکردن لێ ji bombên çandî nehatiye paqijkirin. Xelkê başîkê dixwazin devera wan careka din bihête avakirin û xizmetguzarî bihête devera wana heya ku vegerine ser mal û halên xwe. خەڵکەکان زۆر پێویستیانە بە خزمەتگوزاریە زۆر پێویستیانە بە تشتی خواردنە بۆ ماوەی چەند مانگە کەهرەبا لەو گوندە یەکجار نییە. خەڵکەکە داوا دەکەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەستدرێژی بۆیان بکات خزمەتگوزاری بۆیان داوا دەکەن عالەم بگەرتە جێ خۆنا و مەزرعەکانی جاکە ینی خانەکان کاملە هەرکی بگەرتە جێ خۆ بەس داوامان هەندەیە. Berî hatina çekdarên Daişê nêzî 30,000 welatî di nava senterê nahiya Başîkê dijiyan. Lê piştî kontrolkirina nahiyê, xelkê wê hemû awareyê Herêma Kurdistanê bûn û di nihada daxwaz dikin ku devera wan ji layê pêşmergeyî ve bihête parastin. بين عبوكان تازكن لمنطقمان منطقة زون عبوتي ده هيا وخلككان بقرر جوندكا خان يعني جوندكا عمل قاب شيء استهيشتي داني بس بيج مال خرابية أجي جوندكا خلككان بقرر تجوند أو جوندكا بخوي باقش دبت مش أرمكم بيويا Endameka civata parêzgeha Neynawajî dibêje medaxa ji ebadî kiriye ku lîjneyeka taybet bi wan welatiyan pêk bînît ku zerer bi malên wan ketiye. فقد كان سري بلام دائما دلين كميزانية العراق كم والأزمة مالي دادا جيتن ناتواني استرجم خلقك التعويز بكاتن بلام من داوا لهم خلق كان دكم ليروا أو خانوش تانيان كويران كراوا هميان داوا وشت برس كانوا ولو Piştî gemarodana Başîkê bodemê nêzîkî mehekê li duwazdeyê vê mehê bi timamî ji layê hêzên pêşmerge hate kontrolkirin. Bi kontrolkirina Başîkê 95 sedê devera deşta Neynawa kete dest hêzên pêşmerge û hêzên Iraqî. Piştî kontrolkirina devera wana ji layê hêzên pêşmergeyî rûnişvanên gund û bajar û bajarokên deşta Neynawa dixwazin ku devera wan ji bombên çandî were paqijkirin û careka dî devera wan bihête avakirin. Taif Goran NRT Nahiya Başîkê.